Imaam Ibnul Qayyim akka jedhe, namni obboleessa isaa tokko irratti dilii takka hammeesse yookaan isa eeybeesse, inninis dilii saniin mokkaramuun yookiin dilii saniin fatanamuun isaa hin oolu jedhe. Saniifuu hoggaa abuluu tokko irraa hamtuu dhageesse, Rabbiin nuufi isaafuu haa araaramu jedhe malee isa hin arrabsin, isa hin xiqqeessin. Ibnu Mas'uud irraa odeeffamee akka jedhe, wallaahi namni nama tokko kamucha saree luuguu arkee hojii fokkottuu tanaan isa arrabse, ifiifis gocha fokkotaa kana dalagumaaf jiraata jedhe. Ibnu Umar irraa odeeffamee akka jedhe, wallaahi odoon dubartii takka ulfa isiitiin arrabse, anuu waaniin ulfaawu yookiin ilmoo garatti godhadhu natti fakkaata jedhe. Sodaa nama arrabsuuf qabu bifa kanaan ibsa. Nama hin basaasin, nama hin arrabsin, dalagaa isaanii gufuu gufaata isaaniitis jala deddeemtee hin qoqqotin, niis hin qaaneessin. Lubbuu teetitti shaakalami, dura rakkinoota kee tolfadhu, badii tee sirreeffadhu, eeybii tee lakkaawi tolfadhu, hanqina kee lakkaawi sirreeffadhu. Rabbi duratti bar namas hin tahin irraa osoo hin tahin lubbuma tee qofarraa gaafatamuuf jiraatta. Quba qabaadhu. Abaluu tokko waan ilmi isaa badii dalaguuf yookaan waan intalti isaa uffata hijaabaa lakkiftee qullaa deemtuuf yookiin fira isii tuffattuuf hin hanjamin, itti hin qoosin. Akkasuma waan haadhaa fi abbaan guddisaa isaanii hin tolchinii fi badii akkanaa dalagan jettee isaan hin komatin. Hangam takka guddisa ilmaan isaaniitiif karaa haqaa isaan qabsiisuuf akka isaan laffa'aa jiran, akka isaan itti tattaafachaa jiran hin beektu. Hin dhageenye ilmi Nabii Nuux akka warra ibiddaa ta'e, akkasumaati hin dhageenye isa akka haati manaa Fir'aawnaa namicha badaasanii warra jannataa taate hin dhageenye. Qadara Rabbii namaaf hiruu fi niyyaa namaa akkasitti fakkaatetti hiikuu irraa dhaabbadhu. Lubbuun teetuu siif geessi, tanamaatirraa dhaabbadhu.